Ka Indian Medical Association kala pembenai ke jing ki ke ba apsa kenta habrok we kari menta kasi men persya ya ke jing sha lebe jot bat sha penyap jong ke doktor ke basa bat pulih RG Kar Medical College bat hospital ha West Bengal. Ka kenhun ki menteri ke sorkat deng kala ai ke jing menjur ya lightly project rel thmai hakari kata ke benta ke balai jong ka Bangalore Metro ka Thin Integral Ring Metro bat ke Pune Metro Phase 1. Ka India kan penlong ya jingelang ka balai jong ka Voice of Global South Summit deng baka virtual format menta kasngi. Ka phang pedeng jong ka ni ka jingelang kalong and empowered Global South for a sustainable future. Ka Allahabad High Court kelap petha ya ka Sarkar Uttar Pradesh bun pengkre ya ka thup kerteng bat thamain ka benta bentung ya ki rip khandai hajar ngut kinoi kai ha ka jela. Jing penya ya ki lieng bakit iki nonglek nongwan pedeng ka India bat Sri Lanka kelas tang biang nado hinen kesngi.